Вера Семеновна дрова. Баягын билигиннерен до. Павла Вера Семеновна деймби. Кыгыл деремне участковый фельдшерым. Билинги кемге бу аппаны катыңыры врачебный амбулаториятыгар фельдшерді хиджабын. Ол курду биһиги граф кыгыл деревне бөтүн оны бу аппаны көрөн олорот специалист бир педиатр оны ки фельдшер болот. Билели хиджабыт. Бүгүнгү күнгө бу саңа коронавирусный инфекция балагайна такайдагы бихине хелек битигер. Бихи бу катыңырыны хилегер балагайна оттан күн айыртын эбилде тураллар дип кахат. Ол курдук билинги туругунан карантинга үс кихи олорор. Онна контакттары ме олороллар. Кыгыл деремнага түйет кихи галжан олорор. Эме самоизоляцияна даму. Септях эме эмтене олороллар оттан эмтері барта коррекциялармыта. Бөтүнгө ме бир бар. Ол курдук агыс кихи галжан олорор. Бу мандык балагайна бихи бебден каддак көмүскөнөктак биди. Билинги времяга боллагынаттан социальная дистанция магыннарга личная гигиена. Оннуттан гырдыбытчаннар сознательно бейлере бираз ыңыран желере көрдөрүлдөрө ордук ишли температуралаах боллактарына. Онна температуралара тагыстагына бейлере түһәринеллере ордук тиһаныбын. Кахан ол биһи узаттан келек битер диэри температуралара тиһан калбык болар. Оччоғына биһине боллагына калтай хүрү курдук болон калар. Онан мен ханабар билигин бу биһи үсере киһи түт нелеги көрөн олоробут. Ол ихин боллагына кыратык разгрузкалактарын нады медиктер диһаныбын. Успей даабаппыт. Киһи барта температуралар улахан жоннор хатыр бейлере түһәринелләре булды ди. Вера Семеновна бу хырдаппыккар мактал